Namarba, teng-teng, ngimbansi, onggatin, kabansi, katom biya kasang. Wala nagitip makna yaw jintung ubom dalong ubabya. Ngimbansi, nakamta kakamay dyan. Audio Jungle. Banpun kala, yaka ying gejongpi, yaka snong gejongpi, bahkan long kapliang ja, yaka paten gejongpi. I could see here few of our friends visiting this place. I would like to welcome all of you and please keep visiting Maulenong. Maulenong is known as the cleanest village in Asia. And I would like to tell you, being a local MLA, you will also see more villages in these areas in the near future, which you will like visiting the Penusla site. Kilong kami, kilong pa, kikun samla. Dang kandiat sengi ngawan pai na China. Likai siying, ser China. Don kiba ong yang Pilikai ser China balayu na kalau aja ka kabombit kabombiang kabebay tenat. Lengannya tu ya pi. Kadon kawi kesnong kabangawan. Kata kesnong hasena kakerteng kakwilin. Ban habang apoy hakatu kesnong. Kalong tik kum ka Maulenong. Tenrei ka jingya per bat kakwilin kalong. Ba yaka kwilin laker saudong daka river dakawa. Kajing itenat jongka ka kamtam kendiat de tang namar bakadon kawa. Kabakila ki turis panyak kai keleng saudong ban pet ya kadur kadar jong kadika sedong kwilin. Na kata-kata kia tu ki turis paduan syakate jaka. Dengarkan mau ya ka Maulenong. Ban ngadia tu ya pi habingi syongkai hapo hotel. Kata ka guide ka bang guide yangi. Kakali pidai na India na ka ka benta. Tengi ong bangidai na North East India na Megala. Kakugul hatai. Google lang tati ka ong page ni pi Google lek ni talk ni pen spell lem mangi ka teng Maulenong village ni time lem mangi mi krep kandur ka Maulenong ka page ikidur jong ka Maulenong kong sar nga kwa banwan ban pekay ya ka ni Krishnong ka jinsko kamen jong nga kapal-kapalan. Bagasnong Maulenong kadon wat hasay naro. Kadon hakeleng satlak jong kapertay. Kinong snong bai pidai kibat don boktam. Kikun heberit skau bha. Penrung hakajabing jompi. Ya kajing koridor. Kanigasnong kapapipidan. Piong kita ki aktor, piong kita ki aktres. Ni hante sosilong suya ambahal. Mapipat hiyo ais kolektif ni. Pide ya kolektif. Kikon samla sosilong kidabu appointment hanapan hiyo syandur. Bakine kiro crowd, kiro pauna. Jong ke India, jong ke Pertai. Mapipim don kam kiwan hi makiyang di. Pingi kata kejigya pe. Teken mau. Kanili kajing ay, kabag kerpang, kabag kentang. Kabaw bleyo ay. Ya kasnong Maulenong. Ngarong asnong de ubreo badon boktam. Bangan mikmat nga kapenusla konsensi. Kaway na ki konsensi ka mapaw na.
mentaki bon ba ki tourist destination ki bangila create ba ki begindang improve ki bangindang create susu ban nga next camp ka penusla area jongi haka bakhadu ka pliang ja jongi kande haka tourism kabang sode bahai kompetisi amnei i batai kendiat siapang ka environment ngia kuslai ngia jenjar jemut balai namar ba teng teng ngimbansi onggakin kabansi ka thom bia kasan wala dagi tip makna yau jintung bom dalong ubabiak ngelengin bansi nakam taka kamay jang tenrei hang ne happy ublay ukur kukur pang ngasngaw bano bahkan ka green village kan yaine pateng lapateng kadon kejing keren bad di lalu nataka bad urang ba snong bad ke komiti snong mentang ikwa ban create ya kan new maulenong kabasdang ngan ai kesulok ibadah di lalu idam ong yang bangin desain bah ya kan new maulenong tengah ngampat lah basuhu akan nukan dur kumnukan wan katakan new maulenong ngai hakiji start jom iba di lalu binle ya kabedon kam ngina kalian ke sorkar indon rengkat ban yarap yaki infrastruktur kenang ba kumbang ong ipi lemba jong kan di tourism sektor nginang lah ban kentiu ya kayok kakot bat kamtam bahkan long ka permanent income ya ki ba no sok snong jong kanekatan jongi barokawi dengan kuat cuban buntin kalong kay kabaslotan at pagini kendu mentakasgi kum kasnong barokawi kum mapiki trying kiba bunkam ko mga piman kamidit repiala platform kenang meta katu kadipor ban ya celebrate baru ban kenmau burong ya kini kiriu rabba kibala hikai bat kibala sedang ya kanika kam bahkan poi hadu kanika kerdan kabap pauna hapo kapertei satlak dengan kublai pisai sisin pap ublai utkurku ya kasnong ya katau unkurku ya kilong sem unkurku ya parok kamtam ki kena skul bai ya minot bah ka jingpuli ki jompi ublay unkur khu ya pi ya kinong hikai bai to ya trisitom ban ai ya ki khun ka babatam ya ki khun het ki jongi ka babatam bakata ka dei ka jingnang ka jingstan ban habang ong ka jingnang ka jingstan ka kentup ru ya ka akor ko burom bat ya ka tibriu ka tiplei kublai pi siajak